Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna, zuekin. Senideok, aitor dezagun gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan daitezen. Jesus jauna, galduri zegoena bilatzera etorri zarena. Erruki jauna. Jesus jauna, guztion erospenerako zeure bizia eman duzuna, Kristo erruki. Jesus jauna, zeure seme alaba sakabanatuak biltzen dituzuna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiza altxua eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizira. Amen. Egin ezagun otoz. Entzun jauna, onberetasunez gure eskari apalak eta geure pekatuak aitortzen dizkizu gunoi emaguzu zeure bihotz errukitzuaz barkamena eta pakea. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean jainko eta rege bizi baita gizalde eta gizaldetan. Amen. San Paulo apostoloak erromatarrei. Senideok, espiritua datorkigu gure auleriaren lagun. Guk ez baitakigu zer eta nola eskatu. Espirituak berak eskatzen du ordea gure alde. Ezin alako intziriz. Eta bihotzaz uztertzen dituenak ezagutzen du zer den espirituaren gogoa. Eta espirituak jaungoikoaren asmoen erara eskatzen duela zintzoen alde. Badakigu gauza guztiak onerako ari direla, jaungoikoa maite dutenentzat, haren erabakiz deituentzat. Izan ere, jainkoak aurrez ezagutu zituenak aukeratu ere egin zituen, bere semearen iduriko izan zitezen. Hau, senide askoren artean lehen seme izan zedin. Aurrez aukeratu zituenak deitu ere egin zituen. Deituei berriz bere zuzentasuna eman zien, eta zuzen eginak aintzaz bete zituen. Jauna, esana? Erantzun salmoa. Nik uste osoa dut jauna zure errukian. Begira jauna ene jainko eta entzun nazazu. Argi itzazu begiok, erioloak ez nazan hartu. Nire etxaiak ez beza esan, hartu dut menpean, ez poztu nire arerioak koloka nadinean. Nik uste osoa dut zure errukian. Nik uste osoa dut zure errukian. Nire bihotz hau zure salbamenaz poztu bedin. Mesedeak eman dizkidan jaunari dagiodan erezi. Nik uste osoa dut zure errukian. Jesucristo Evangelioa, San Lukasen liburutik. Aldi hartan, bazijoan Jesus herri eta auzoetan barrena erakusten, Jerusalena bidean. Eta batek honela esan zion, jauna, gutxi aldira salbatzen direnak, berak erantzun zien. Saia zaitezte ate estutik sartzen, asko izango dira, nik diozuet, sartu nahiko dutenak eta ezingo dira sartu. Etxeko jaunak jaiki eta atea izten duenean, kanpoan geldituko zerate eta ate joka hasiko esanez. Ireki ezaiguzu, eta harek erantzungo dizuet.
ez dakit nor zeraten. Orduan, zuek honela hasiko zerate. Guk zurekin jan eta dan izan dugu, eta zuk gure enparantzetan erakutsi izan duzu. Baina arek esango dizue, ez dakit nor zeraten, aldeningandik gaizkileok. Orduan izango da negarra eta hotz karraska. Abraham, Isaac, Jakob eta profeta guztiak jainkoaren erreinuan ikusiko bai dituzue, eta zuek handik kanpora bidaliak izango zerate. Etorriko dira gainera sortaldetik eta sartaldetik, iparraldetik eta hegoaldetik, eta jaingoikoaren erreinuko mailan jarriko dira. Eta begira, badira azkenengoak lehenengo izango direnak, eta badira lehenengoak azkenengo izango direnak. Jaunak esana. Hacer esta pregunta, Señor, ¿serán pocos los que se salven? Y se dice, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Y a veces podemos malinterpretar esto y pensamos como que es, vamos a decir, ¿cómo diría yo? Un perfeccionismo al modo humano. Entrar al modo farisaico, que es el Señor, en definitiva está corrigiendo a estos, ¿no? Que luego se lo dice al final del Evangelio que acabamos de escuchar, ¿no? Vendrán de fuera, de los pueblos gentiles, ¿no? Y en cambio vosotros, judíos, ¿no? del pueblo elegido, los hombres, vamos a decir, de la ley, que tienen su seguridad en que cumplo todo perfectamente en lo externo, ¿no? Yo ya, oye, pues ya estoy salvado, vamos a decir, ¿no? El Señor dice, no. La puerta estrecha es, vamos a decir, la puerta del amor, de la caridad, de conocer mi corazón, pues una relación personal, de corazón a corazón, ¿no? Y por eso le dice, sí, si nosotros hemos comido contigo, hemos bebido contigo, hemos enseñado nuestras plazas, pero no se trata de eso, ¿no? Vamos a decir, de una relación, pues, vamos a decir, puramente normativa externa, ¿no? Pues podemos vivir también nosotros nuestra fe. Oye, yo he venido egúnero a Meza, ¿no? Pero simplemente por el hecho de estar, también están los bancos, no sé cómo decirlo. Sino, si esto que vivimos nos transforma verdaderamente el corazón y nos hace de verdad hombres y mujeres de Dios, ¿no? Discípulos del Señor que viven con un corazón nuevo, con un corazón nuevo. Hemos escuchado en la primera lectura, precioso también, de San Pablo a los Romanos, ¿no? Y cómo dice algo que tenemos que grabarnos a fuego, que el Espíritu Santo tiene que grabárnoslo a fuego. Dice así, ¿no? Todo, a ver si me encuentro por aquí, badakigu gauza guztiak onerako ari direla, jangoikoa maite dutenentzat. Todo es para bien de los que aman a Dios. Y siempre se comenta, ¿no? San Agustín añade a esta frase, ¿no? Todo es para bien de los que aman a Dios, incluso el pecado. Por eso digo que no se trata de ser unos perfectos que nunca, ¿no? Como impolutos al modo, por eso que nunca ha roto un plato, sino pues el modelo pues, del rey David, en la Sagrada Escritura, porque era un pobre, desgraciado, pobre pecador, pero que sin embargo tenía un corazón según Dios. Un corazón humilde, un corazón que acogía la misericordia de Dios. No hay nada peor que el hombre que confía en sí mismo, vamos a decir, que pone su confianza en sí mismo, no en un Salvador, sino en su propia virtud, en su propio esfuerzo, en su propia, pues eso, ser perfectito, no sé cómo decirlo, al modo humano. Sino que, Señor, vale más, ¿no? Como suelo decir siempre, vale más un carro de pecados, ¿no? Llevado por la humildad, que un carro de virtudes, de perfección humana, pero conducido por el orgullo. Eso el Señor lo aborrece. No se trata de que pues vamos a pecar y no. Ojalá, ¿no? La humildad conduzca el carro de la perfección, pero la humildad, que es eso, vivir en el amor, en esa relación de confianza, ¿no? Todo es para bien, incluso el Señor, de tus pecados, si se lo entregas. ¿Cuál es el pecado de estos fariseos? Vamos a decir, que ponen la confianza en sí mismos y cuando la lían, pues lo esconden.
huyen de Dios, se apartan de Dios. En cambio, oye, has caído, eres un pobre, reconoces que eres incapaz de amar, acude al Señor. No huyas de Él, sino, Señor, ten misericordia de mí, soy un pobre pecador, como el rey David, soy un pobre pecador, ten misericordia de mí. Y el Señor, así, ese corazón contrito, humillado, lo levanta, lo capacita para amar. En cambio, el que mira su propia perfección y se escandaliza de su propio pecado y huye de Dios, pues no entra por la puerta estrecha de la humildad y de la misericordia, ¿no? Pues vamos a pedir al Señor, insisto, que nos conceda esto, esta sabiduría, ¿no? Esta sencillez de corazón, para saber, y esa confianza, que saber que incluso el Señor del mal es capaz de sacar un bien, que estamos en buenas manos y que nunca permita que nos apartemos de Él. Especialmente, estamos celebrando la misa, querido celebrar misa, ¿no?, por el perdón de los pecados, especialmente cuando caemos, que nunca, ¿no?, ni siquiera pues, tu conciencia, vamos a decir, te permita apartarte del Señor, sino que al contrario, vuelvas con redoblado empeño pues al Señor. Que así sea. Y después de esta confianza a nuestro Padre, sabemos que nos ama, presentamos nuestras súplicas. Pedimos por el Santo Padre, el Papa León, por todas sus intenciones, todas las necesidades de la Iglesia. Pedimos por todos los líderes de las naciones que tienen poder y autoridad, para que trabajen respetando la dignidad de todo ser humano, por la justicia y por la paz. Pedimos por todos nosotros hoy aquí reunidos, para que el Señor nos conceda ese corazón sencillo, humilde, contrito, que nunca ponga la seguridad en nuestra propia perfección, sino en la misericordia, en el amor gratuito del Señor. Y pedimos por último por el eterno descanso de todos nuestros seres queridos difuntos, hoy especialmente por Sabino Sagastibenza, por Catalina Villabona y por Geno Tellechea. Acoge, Padre de misericordia, las súplicas que te hemos presentado con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Zerideok, egin dezagun otoez guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzekoan. Jagoiko esteko eta izona salbatzeko. Bake eta gorezpen opari hau eskaintzen dizugu Jauna. Errokiturik gure pekatua barkatu eta gure bihotz aldakorrak gida bizazun. Jesucristo gure Jaunaren bitartez. Amen. Jauna, zuekin. Grazia espirituarekin. Gora bihotzak. Jauna badauzkan. Eskerra goiko gure Jaunari. Egokida bai eta zuzen bidezko eta salagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna eta guzti zantu, jainkoa guzti duen betiereko horri, Jesucristo gure Jaunaren bitartez. Berak, gure artean jaioz, gizon emakume berri egin gaitu. Gurutzean idez, gure pekatuak ezer eztu ditu. Hilen artetik piztuz betiko bizia eman digu, eta zu gana igoz aita guzti zantu, zeruko ateak zabaldu dizkigu. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin batean, beti eta beti abesten dizugu gorazarre hau. Amen.
zara bai jauna eta sartutasun guztiaren iturri. Egizazu bada santo giardo hauek zeure espiritua izuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien ezanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afarondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien ezanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nire dolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta azkorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Eta Kristuzera jauna, berriona. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztura gogoratuz, biziaren ogia eta salabenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu baituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok, Espiritu Santuak batekin bezala. Izango bon jauna, pizteko itxaropenean joan diren, izango bon jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon Gurita Santorekin, Florentzio gure gozadenarekin, eta Liz gizon guztekin batean. Era berean, izango bon jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, bereziki, Sabino Sagastibeltza, Catalina Villabona, eta Geno Telletxea, eta hildako guztiak ere. Har izazu zeure arpegiaren argitan. Erruk izakizkigu arren gu guztio betiko bizitza eritze dezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia Duatxoarekin, haren senar Jose Santorekin, apostlu santuekin eta gizaldi guztietan, zure alizkide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ezagun. Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez honekin eta honengan, zuri aita Jangoikoa guztidun horri, Espiritu Santoarekin batean, ospeta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Zabatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe, esan dezagun. Gure eta horrek zure erreinoa, egin begi zuen naia zeruan bezala gurean ere. Emai guzu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zorrunari barkatzen diogun ezkero, eta ez tentatera eraman, baina atera gaizatu baizetik. Atera gaizazu jauna gaizutzietatik, ema guztu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garri bizi gaitezen eta estuanetan sendo, betiko zorrinaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain horrela. Gure Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuen nire pakea ematen. Begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea batasuna, errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea bituzuekin, emaiozu pakea elkarri. Jangoikoaren bildotza, Jangoikoaren bildotza, zuzentzen dezugu konekatua, emai zutu bakea. Ona men jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren maira irtuak. Jaunaren nazioaren
egin dezagun otoz. Jainko errukitsua, jaunartze honi esker pekatuen barkamena iritxirik, otoiz egiten dizugu. Hemendik aurrera, zure graziaren laguntzaz ez dezagula gehiago pekaturik egin, eta zu bihotz lehiarez zerbitza zaitzagula. Jesukristo gure jaunaren bitartez, Amen. jauna zuekin, Horrekin. bere inkazaitzatera jangoikoa guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, Amen. zoazek jaunaren pakean. Eskerrak